leta y'u Burundi muri kano kanya imaze guteguza intambara noneho yeruye, ndetse ngo bagiye no gufata noneho ingamba zihambaye cyane. Ibi ni bije bikurikira bimwe mu biganiro kare twari twarebye kuri YouTube channel yanyu, aho twari twakoze ku biganiro bisobanura neza bigaragaza uburyo ki u Burundi hatangiye kugwa ibisasu. Hari ibisasu byarashwe Burundi, hari ibyarashwe by'umwihariko mu Cibitoki, ndetse hari ibisasu byagiye biraswa hafi y'umupaka ndetse yakangirika byinshi ariko indani mu gihugu cy'u Burundi. Ndetse ngira ngo mwumvishe n'amaudio y'amajwi y'abantu bavuga ati hano hari kuba kurasana guhambaye cyane, amasitasiyo amwe namwe bikavuga ko hari n'ibikorwa remezo byari byangijwe cyangwa se byatwitswe mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose mu gihe twabivugaga twari dutegereje kugira icyo leta y'u Burundi za ikabivugaho cyangwa se ikabyemeza nimba ari byo koko, cyangwa se ikanavuga kuba ari kuyirasa ni bande. Leta y'u Burundi rero imaze gusohora itangazo ivuga kuri ibyo ngibyo. Harabona giye mbona bavuga ngo ntago ari byo ngo ndi Burundi ariko nta muntu wigeze urasa ku butaka bwacu, ariko guverinoma y'u Burundi yo uko twari twabikozeho mu biganiro byatambutse, guverinoma y'u Burundi yo imaze kubitangaza ibivuzeho, ndetse bavuze n'icyo bagiye gukora. Ariyo mpamvu ngira ngo dusomere no tangazo risohowe na leta y'u Burundi, ndetse ubona ko bamaze kwemeza ko bagiye gufata ingamba zihambaye, ndetse noneho intambara yeruye igiye gutangira. Ubundi ngo imirwano imaze iminsi igera muri 5 ikaze mu kibaya cya Ruzizi, aho hakaba ari mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo mirwano yari iri hagati y'abarwanyi ba AFC M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bafatanije nyine, aribo barimo za Wazalendo, ingabo z'u Burundi, harimo na FDLR. Iyo mirwano rero yari iri kubera muri iki kibaya cya Ruzizi no muri burasirazuba bwa Kongo, ikaba noneho yatangiye kurenga imbibi cyangwa se inzitiro z'igihugu cya Kongo. Abarundi cyangwa se guverinoma y'u Burundi muri kano kanya ikaba imaze gusohora itangazo ryari rifite umutwe uvuga ngo leta y'u Burundi yamaganye ibitero bya AFC M23. Guverinoma y'u Burundi yamaganaga ibi bitero. Guverinoma y'u Burundi iragira uti u Burundi bwamaganye igitero cy'indege cyakozwe na AFC M23 ku butaka bw'igihugu cyacu. Abarundi bakomeje bavuga muri iri tangazo ngo cyangwa se guverinoma y'u Burundi atabagizi ba nabi ba AFC M23. Ni itangazo ndi gusoma ry'u Burundi. Abarundi bagiye banabita ngo ni ibyihebe cyangwa se abagizi ba nabi. Atabagizi ba nabi ba AFC M23 bafashwa n'u Rwanda. Ngira ngo buri gihe niko babivuga bari, ariko u Rwanda rwakomeje kugenda rubihakana ibi byose. Nanone bakomeje bavuga ngo abagizi ba nabi ba AFC M23 bafashwa n'u Rwanda bateye bombe ku butaka bw'u Burundi kuri uyu wa 4 tariki enye z'ukwezi kwa 12 2025. Ibi ngibi uwabivuze na wundi wabitangaje mu itangazo ni Edouard Bizimana, akaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi. Ubwo u Rwanda rwagiye rubihakana ibi byose, ariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi we ubwo yasohoraga itangazo yavuze ngo AFC M23 ngo bafashwa n'u Rwanda ngo bateye bombe ku butaka bw'u Burundi. Nkuko inzego zaho ngo zaho biri kubera zibivuga ngo amabombe avuye mu gihugu cya Kongo yakubise intara ya Cibitoki mu Burundi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Edouard, akaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi, yakomeje avuga ngo ati iyi provocation ntishobora kwihanganirwa, cyangwa se buno bushotoranyi twakorewe bwo kurasa ku butaka bwacu ntago turi buze kubwihanganira. Andi magambo, ibyo bisasu byaguye ku butaka bw'u Burundi bukavuga ko ari M23, ndetse bakarenzo bakanavuga ngo bakahita babishyiramo n'u Rwanda. Abarundi bavuze ko ngo ibi bintu badashobora kubyihanganira, ngo hari icyo bagiye kubikoraho. Ati ndetse tugiye gufata ingamba zihambaye cyane. Uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Edouard avuga ngo tugiye gufata ingamba zihambaye cyane nk'abarundi hagamijwe kurinda abaturage b'u Burundi. Andi magambo ibi ngibi bitabiza bikonfirma neza ibyo twari twakoze mu biganiro kare tubabwira ko n'ubundi hari ibisasu biri kugwa mu Burundi, ndetse twababwiraga ko intambara yamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, ibisasu biri kuva muri Kongo no bikikubita mu Burundi, ndetse yamaze no kugira ibyangizwa byinshi. Ubu none bisobanuye ko na guverinoma y'u Burundi ubwayo irabikonfirmye ko koko intambara yamaze kurenga Kongo, batangiye kurasa, hari ibisasu byaguye bikagira n'ibyo byangiza mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ko Burundi butari buze kubyihanganira, bugiye gufataga ingamba zihambaye mu rwego rwo kurinda abarundi. Gusa none nubwo ari M23 yiriwe irasana n'abasirikare b'u Burundi bamaze n'igihe kinini barwanira muri Kongo, abarundi muri ritangazo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wabo we yongeye kugaruramo n'u Rwanda, mbega agaragaza ko n'u Rwanda ibyo ngo rubifite mu ruhare.
izi ngabo z'u Burundi ziri mu mirwano ku butaka bwa Kongo ku ruhande rwa FARDC mu rwego rw'amasezerano y'ubufatanye yasinywe hagati ya Kongo n'u Burundi. Gusa nubwo u Burundi buri kuvuga gutya, ni mu gihe nanone mbere y'uko abarundi basohora itangazo, AFC M23 nayo yasohoye irindi tangazo kare, ngira ngo twabonye mu kiganiro, nabo bavuga bati natwe turamagana amabombe ari guturuka ku butaka bw'u Burundi akaza mu bice birimo abasivile, mu bice bituwe n'abantu benshi, ibigo by'amashuri n'ahari amavuriro, ibirindiro biri mu Burundi biri kohereza ibisasu, cyangwa se ngo hari ibisasu biri guturuka mu Burundi birashwe n'abasirikare b'u Burundi bikaza bikica abantu. Ndetse AFC M23 nayo ikaba yari yatangaje ko bitari buze kubyihanganira, bagomba gukora uko bashoboye bakarinda abaturage. Yandi magambo ni wumva imvugo z'aba bombi urebye mu matangazo basohoye zenda kumera kimwe. M23 ikagira iti ibisasu biri guturuka i Burundi, kandi kuko twarabibonye byinshi bituruka i Burundi, ati bikaza bikagwa ahantu ndetse bameze nk'abari kurasa buhumyi, biri kujyaniramo inzira karengane. M23 yari yasohoye noneho n'amazina y'abana, ababyeyi, y'abantu bishwe n'ibyo bisasu. Ati rero turaza kurinda abaturage, ntago turi buze kwihangana, mbese bameze nk'abari kwikwa mu Burundi. None n'u Burundi nabwo buti muri kuturasa, ndetse natwe ntago turi buze kwihangana, turafata ingamba zikomeye. Ndetse ubona ko nyine bameze nk'aho noneho intambara yeruye ku mugaragaro iri hagati ya AFC M23 n'u Burundi. Abantu bagakomeza kwibaza ati se iyi ntambara yabigiye noneho kwimukira ikarenga iki gihugu cya Kongo ikinjira mu Burundi mu buryo bweruye 100%. Abarundi nanone bakavuga M23 bakahita bongera bakagaragaza ko ibyo biri kubabaho, bari kwita ngo ni ibikorwa by'iterabwoba, bakahita bongera bakabishyiramo n'igihugu cy'u Rwanda mu magambo bari kuvuga, cyangwa se muri iryo tangazo basohoye. Abantu bagakomeza kuvuga ati ibintu twabonaga ko bisa nk'aho amasezerano yasinywe hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisa nk'aho biri kugenda bihosha, ahubwo noneho urugamba kuri tere nibwo ruri kugenda rufata isura iteye ubwoba. Ndetse u Burundi bwahise butangaza ko ngo bugiye gufata ingamba ziri buze gutuma nta kindi gisasu cyangwa se ikindi gitero icyo ari cyo cyose kiri buze kubasha gukandagira ngo ku butaka bw'u Burundi. Ndetse ibi ngibi nanone bikaba ngo biri gukomeza kugenda bivugwa ko ngo M23 nyuma y'itangazo yasohoye ku munsi w'ejo, ngira ngo twari risomye, ngo bashobora kuba noneho ngo batangije intambara yeruye ku gihugu cy'u Burundi, cyane ko bavugaga ngo ntago turi bwihangarire ko ibisasu bikomeza kuva i Burundi bigahitana abasivili. Nanone ibi ngibi bikomeza bivugwa ko ngo hari imodoka yari itwaye abasirikare n'ubundi barimo abo Burundi bafatanije na FARDC, imodoka zageraga muri 2 ngo zaje gutwikwa n'ubundi zitezwe ibiturika n'abasirikare ba M23. Makuru nanone akomeza guturuka i Burundi ndetse yagiye agarukwaho n'ubuyobozi, yaje kwemezwa ko ngo mu bisasu byaguye i Burundi hashobora kuba hapfiriyemo ngo n'abana 2. Gusa nanone mu gihe tugikomeje kugenda tureba amakuru yose ari kugenda avugwa mu Burundi, ndaje mu kanya tuze kugeraho tumenye uko bikomeje kugenda bihagarara n'ahandi hose muri buno burasirazuba bwa Kongo, tugende tumenye uko byifashe. Nakwibutsaga ko mu gihugu cya Kongo, ngira ngo muribuka ko Tshisekedi ubwo yiyamamazaga yaje kuvuga ati u Rwanda nirukora ikosa ritonya nzahamagaza inteko ishinga amategeko yose ihure, abadepite na sena ba mu burenganzira ngabe igitero ku gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se ndekarare intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ibyo twarabibonye bivuga. Uyu munsi wa none Tshisekedi yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yinjiye muri Kongo, aho yinjiye nk'umwami rwose, bamwakiriye ku mihanda, induru zivuga, bamuha ikaze, ubona ko bamwishimiye. Akigera mu gihugu Tshisekedi yahise atumiza n'ubundi, atumiza inteko, tumiza sena, tumiza abadepite bose bahure kuri uyu wa mbere. Tshisekedi ngo afite ijambo ridasanzwe n'imyanzuro ashaka gutangariza abantu benshi. Bakomeje kwibaza ati kuki ahise atumira akiva muri Amerika inteko yose? Ese agiye kubabwira iki? Ku itariki 8 ndakeka azaba ari kuwa mbere nibwo tuzamenya icyo Tshisekedi agomba kubwira igihugu cyose muri rusange. Kandi ngo icyo azatangaza, iri ni itangazo ndi kubabwira risohotse nonaha, ngo icyo Tshisekedi azatangaza kuri uyu wa mbere ngo kigomba kuhita gishyirwa mu bikorwa ako kanya. Abenshi rero niyo mpamvu kubera iryo jambo, iryo tangazo Tshisekedi yasohoye cyangwa se Leta ya Kongo, abenshi batangiye kongera gusa nk'ababihuza na bya bindi yari yavuze yiyamamaza, ariko wenda nta hantu bihuriye, kuko avuye muri Amerika avuga ko ikigiye gukurikira ari ubufatanye ndetse n'u Rwanda, ndetse ko igihugu cya Kongo ngo kigiye kubaseriye kigashyira mu bikorwa ibyo ibiri mu masezerano byose. Reka dutegereze tuze kureba, yaba kuri uwa mbere tuzamenya icyo Tshisekedi ashaka kubwira inteko yose muri rusange, ngo kigomba kuhita gishyirwa mu bikorwa igitaraganya. Ndetse ndaje buri kanya
ntabwo turi buze kugenda dutinda, turaza gukomeza buri kanya tugenda tubaha amakuru yose y'ibikomeje kugenda bihinduka, ariko ari nabwo tugaruka no mu bindi bihugu hirya no hino ku isi kugira ngo tutibanda ahantu hamwe gusa. Icyo busabwa ni ugukora subscribe kugira ngo tugende